Ej, nemojte nikada da se igrate sa srpskom zastavom. Nikada. Evo i zašto. Pomoz Bog. Ja sam Darko Nikolić, novinar ovdašnji i pisac sada već serije besplatnih knjiga Gvozdeni puk. Posetite patreon.com kroz Gvozdeni puk da saznate više o toga. U onoj staroj Jugoslaviji i SFRJ tek 1978. godine prvi put je obeležen proboj Solunskog fronta. Neki fin gospodin major Milorad Prelević napravio izložbu na kojoj su bile fotografije, dokumenta, odlikovanja, naoružanje i sačuvane srpske zastave iz Velikog rata, odnosno Prvog svjetskog rata. 2 godine kasnije izložba je prvi put stigla i u Prokuplje, inače mesto u kome je 1912. imobilisan Gvozdeni puk, naša najodlikovanija vojna jedinica o kojoj sam i besplatnu knjigu pisao i delio. Uglavnom, hiljade ljudi došlo da vidi tu izložbu, a među njima jedna manja grupa staraca. To baš staraca, niko mlađi od 90 godina. I sve su pogledali onako tiho, onda su došli do zastava. I suznih očiju tu na kraju izložbe počeli su da, oslonjeni o štapove, koračaju unazad. Kada ih je major Prelević video, prišao i pitao zašto tako izlaze, a začuo je sledeći odgovor. Ove zastave su nas vodile u juriše za slobodu zemlje. Ne možemo mi njima da okrenemo leđa, reče jedan starac, Solunac, vojnik Gvozdenog puka.